ja sam Natalija Đurić i ovo je moj treći video sa onim kreativna radioviza. Mi imamo ovdje za ovaj video pripremila sam vam izazove. Ovdje u kantici ima malo izazova, 10 njih. Pa hajde da počnemo da ne oduglačimo video. Izvinite ako sam nešto pogrešno rekao. Hajde počnemo. Pročitaj ocena knjiža. Odmah. Na kraju drugog polugodišta ću. Sve petice pokazat ću vam pa ću vam pročitati. Srpski jezik odličan 5, francuski jezik odličan 5, matematika odličan 5, priroda i društvo odličan 5, likovna kultura odličan 5, muzička kultura odličan 5, fizičko vaspitanje odličan 5, narodna tradicija odličan 5, veronauk ističe se, izostanci 33 opravdane, a neopravdani 1, vladanje primjerno, opći uspeh odličan 5,0. Pročitala pravo za mene. Ajmo sljedeće, ne gledam. Napravi facu koju često praviš. Imam dve face. Prva je ova. Druga je ova. To su te dve face koje ja često pravim. Radi neki trik. Pogledam trik. Nema olovke. Bože, nema olovke, ima olovke. Ima olovke. Nema olovke. Uradila sam trik. Izvadi nešto iz kanti i pročitaj. Koji glup, brate. Evo, izvadit ću iz kante. Nakon sam crtala sve. Ali ne ovo što sam crtala u kreativnoj radionici. Nego sam samo pripremala za to. To ima još. To ima još. Napravi smiješnu facu. Lako. Eto smiješna faca. Popi jednu celu čašu vode. Dobro je što nisam moju čašu vode taknula. Evo da spustim kameru pošto ne mogu čašu pomijati. 1, 2, 3. A pobrala sam. Joj, što sam radila po tastaturi laptopa. Nešto sam ga... Jadan moj laptopić. Nema veze, kasnije ću počistiti. 4 minuta traje video. Za mene je morbitalno da video traje 5 minuta. Pa vidjet ću. Radi 10 čučnjeva. Da li je moguće posle vode 10 čučnjeva? Evo. Sad ću pustim ovako da bi se vidjela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne mogu, brate. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brate. A da izvadim još jedan papir i da vidim šta me očekuje.
radi 3 trbušnjaka. Dobro je. Kad sam već na zemlji. Jedan, dva, tri, pet. Jedan. Izvinite ako sam nešto čuo pozad. Moj brat što je pustio. Pa tako. Ovo je bio prvi. Drugi. E sad ću treći. Da sam nepravilna, ali šta ću? Ne umijem to da radim. Čekaj sad. Joj, koliko mi je. Otpevaj. Ne. Odigri nešto. Ajoj, valjam idemo. Joj, jadna moja kamerica. Da je podesi. Joj, ostala još jedna cedulja. Otpevaj nešto. Evo ovako. Mislim da neću otpevati lijepo, a znam da ne pevam lijepo. Mila majko, šalji me na vodu, jer me moj dragi, kraj izvora čeka. Jer me moj dragi, kraj izvora čeka. I dalje ne zapevam, da se ne sramoti. To bi bilo to, više nema se tu ništa uvijek. Preklopila mi je na prst. Mi se vidimo u sljedećem videu. Sve 8 minuta će mi trajati video, bože. A mi se vidimo u sljedećem videu. I bye guys!